may kan abalayan. Ipapastati agsalan, danggayan ta panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan, aldaw anay sang sangayan. Dua a puso indan agmay-maysa, abalayan, abalayan. Di kanto kag maong uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, agtaay ngaranyag amasak bayanda. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga a pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawin, nagmaseta sa kadagitoy abukbukel. Daytoy abukel, iso di dungdungwek, tinartari patok, tinartaraken ko, nabayag at tempo. Ibitin mo buk, dagitoy abukbukel, nagsabong nagbunga, pangludat aga diwara. Si Mangpet kang biyag ko, siyak tay linipat mo, ay pa'y to'y gasat, ay pa'y to'y gasat, nakel tay kinaya. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang, amang murmuray, to'y pusok analda. Ayan mo asa nga, agukrad kamampay, taliw-liwa eman, to'y pusok alalda. Naslag abisuen, di ka mangdwa-dwa, di ka garupen, aguliban ka. Tari gagay ko, napudnuken ka, napudnunay, nga awan pirituem na. Denggem anong anyan anak wang taskan, matuyugoy riknak, nuisem mo't may matanga. Rigat tuo, di pusuket maawan, sikawan sa bali, nga inak pagrayuan. Di mo kunay nga tuy, ayat manging kulbo, siksikat pagduyusan day tuy riknak in puso. Ayat ko alapatek, agnanayon ingat tanim, sa alabareng-bareng natalingin. Isem mapakabiyaga, amurmuray dagito'y mata, ngay nisut makaagas, mangliwliwat uy kaunggan. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, kay nisem mang pagustukin ka. Uray adamin kanya karigat, uray painuag kupong tuta, uray painuag paspasog nuda, noyas man nagriknak mapagmaya. Isem, umisem ka man diag ko, lawlawagam man tuy barukong ko. Taisem mo, isut mangay ayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Dapay lang kanyak anakin,
sa pulet, adayo launay ngembro tigutek. Tano siyak tay kunam ay di ka dua-dua entas sikan tulay pinag ay ayaten. Among manong tay kayar ari ka, tas may sa asabong adipay nagkukurag. Tano puro sa Madina pay oras makel tay asagot ket man nasanas. Amok ading tay kayat arigam, kas may sa asabong aka babangluan. Ingkan puro sen kada ito'y dakunak, yatay wanag ko adi malasanas. Indengam man uinas kainga kadmang rikna, kadagitoy ngaun unoy kenka agumaw gawawa. Amwem nga tuy ayat rimusing gapuken ka, tasika awan sa bali pinayawaman daytoy rikna. Apay apay day talaken agmayen tas mang dua-dua. Wenno impagarup mo sa arab rabak kenta san biag ko unasen dayta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang iagaya, daytoy alubong anyan adayag. Di kaunggan anyan aragsak, tuok tibiyag ket malipat. Sipot idin siyak di nagaya, daytoy alubong anyan asanta. Kasman apag bukal arosas, mangkadragsa to'y kararumang. Sikaken siyak inta aging nayat, daytatramen ragsak tibiyag. Di problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayat. Naragsak tibiyag ken kasasad, dakamaten tay panagkakapsat. Anyan apintas, anyan aragsak, no sikaken siyak ket agdayan ayat. Ayaten dayawen ken ilagang, amin akakapsat na adat ito'y yabiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatma, liwliwadi agresat ragsak adin tumarsaak. Ayaten dayawen ken ilaga, amin akakapsat nga adat ito'y yabiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatmat, liwliwadi agresat ragsak adin tumarsaak. Liwliwadi agresat ragsak adin tumarsak.
Nagpa